Dostlar, assalamu alaikum. Hurmattуу мекендештер, Базар Алам каналга катталышыңар. Biz Soqquluk mal bazarındayız dostlar. Bugün hafta günü Jekşembe 2022 yıl 25 dekabr dostlar. Birinci video Cem çöptөр tatып көргөзөбүз. Video жақсы лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар достар. Видеода ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Биз баштадык бияктан. Картошканы да көргөзүп коюшчу. Картошка канча экен картошка? Мешогу менен бе? Мына 17 сомдон экен картошка. Assalamu alaikum. Алдыңыздар саткалы келдиби? Келдиңиздер, эми. Канча сурайсыз ба? 15. 15. Боз mu? Жақсы еми келіп тұр. Сізге қарай екен? Қаншадан жемдер? О, жүгері шақ қанша қыл? 21'den. Бұлар да ғой? 22'den bu. Бұлар 22'den. 21, 22. Аралаш? Aralaş 23'ten o keçkala 26'da. 26. YouTube'qa? İyi, çarpmaz mı? Yo, sizler düşken жоқсыздар. Buna gel bak. O koy kanca tiş koy. На 200 это. 15 deysin ha. Ya tişi değil tişi. Bak bak. Ha. Ha bu koyca. Taktım, buna naklet. Öyle çalma yattır. Tak şıpırgı durat. Uzakta kımız da var ekan. Uzakta toğuk bazar. Arpa kanca ekan? 22. 22. Упакча, упак. Ha? 17.50. Bulça. Ne de koyçalar bunu? Rımık. Semiçka. Hıncara. Tak bunun iyisi yok. Cigara kanca şef? 23. Arpaça? Arpa 22. Arpa men cigara gerek aslında. Bular kanca şef? 18. 18 demek ama. Ayım kilo da. Evet. Tak tuzlu tart, tuz. Öyle tuz kanca? 10. 10. Malın tuzu 10. Banyaga koyup alıp aya kılgan tuzlar 10 so'm deydi. Жүгері қанша екен? Assalomu alaykum. 23. 23 ha? Arpaç. Arpanın sulu efendim. Sulu kanca? 30. Tak. 18. Paçatka 18 ha? Жақсы. Оқылам 18 de. Emeği bir hak ettik dəlşe. Evet, saviz korumga kança? 20 so'm. Müşogi menen kança? 20 so'm bo'ldi. Здравствуйте. Почем это арпа? 22. А будайчы? 25. Qımmat ekan bular. Bazara keldingizmi, aldingizmi? Evi keldingizmi? Qancha so'raysizmi? 16. Qo'y 16 ming deydi. Tak. Şöp qancha ekan arpa? O arpa 22 bayki, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Жүгөрүчү? Жүгүрү жакшы 22 bayki. Бул да 22 ha? Ва. Жақсы. Нас тоже снимали. Так, мен қанша шығып қалады екен? 2600. 97. Ya бұл қанша екен? 22. Жакшы. Бұл да 22. Арпалақтың. 22-ден. Soqquluk mal bazarında arpa, жүгөрү 20 керек екен. Бағасы. Так эми чөп, саман, беде тартып көргөзөбүз достор. Шеф, қаншадан бұлар?
Telefonda söylüyor da şey detmeyi endi. Assalomu alaykum. Qanchani ekan? 300. Bede press 300. Tak. O çok kimniki? Sizlarga emasmi? Qancha? 220 oldu. 220 çövarlaşkana beda. Или çöyle bu. Çok kamış aralaş. Bilir. Kamış aralaş. No, monster. Bedi. Bul qancha ekan? Bu 260'dan beri. Bu 260. Hey. Al bu kimdiki var aka? Neyisi yok. Bak saman. Bayka saman sizdeki emas mi? Saman. Bede pres. Ona gel. Bu çoğun mu bu lan? Qanchani ekan? 250. Bu çöy kana ton çöy. 250'den çoğun presler. Şöyle de. Tak. Ayakta. Samandı sırayık samandı. Çöp qanchaga bayka? 240. Size qancha bayka? 280. 280 bedi ekan ha ular. 70'ten болады da. 270'ten bo'ladi. Gede pres. Bu çoğunga mı presler qanchadan? 290. 100'ge tortqanda aytdim. 290. Ha bu saman kimniki ekan? Bilmezler. Saman neyisi yok. Ya hayır. Arpa saman 140. Ha gel. Yemi keldim ben. Arpa saman 140. Çöp qancha ekan? 250. Toğuzun çöpü o. Tak samanı sırap koyalım. Saman qancha ekan? Ya. Taqsir. Qanchadan ekan? Ha? Arpa 150'den ekan. Shunday bog'lar bugungi. Videoni aqtaymiz. Qo'y bozor joyiga ketdik. Только like'ni bosingizlar do'stlar.